TV. Happy Eid al-Adha kiri ya torebe tu Islamu ketheka mutegero ru TV mbirigire nwithiretwo na kiumege kiega ibwega ntuboko na kanya kugwatanira nao ni kiri wero njumo tukubana aru mbitagwa ntinyari kinywa cyane jamoja tukubanganirite tukubana aru akiri ntito cheto Isanga sa kumira dharakanithi kire rwari rwa budget ya 2025-2026 ore nangi na kuba maba MCs ba county bameneretie gavana Muthomi Njuki. Speaker Ayubu ndigotariria bagakuruki mawatho kathomba jokaria na kumenyeria imera mwanya Jamiru birio mira na avocado. Akaribanjia batongeretwe ni MCA wa kunenkanira ithima bya ntere ukiri rwangiro meruwaso kenda rujiro rumba kumenyerwa na kwagirithwa. Jemo kurombo tethio kenda kumenyera tona tuthatu turatuchiario rimwe na tugwitia motungata. Tonjeria county ni Tharaka-Nithi na Arua ntangurutano ni ciumbikite county una MCAs batigirite gutoroka nyuma ya mutemano jo kwariria budget ya county ugisanga sagiki kiumirite kinine kegwanja uganga mwingi jukiariria budget ya 2025-2026 ontubotumire anto kwathukana kenda kweba ngurario thina yumire kagita kara ikundi biere bitikuthikana era bambiriria kurwa mtu akenda gukuche murigi njira yawe thina yambiririe kagita kara MCA bawadi cha Mithero Chogoria Muthambi na Mwembe barabate kwendaga budget yeje bombire kuringirwe echari akiare nyuma ya mutemano jojo kuthangara na MC wa Mithero na Vat Kinuthia augite kuri na njama ya kumuritao nontuba murunga mojo wa kire budget yeje Mati Mugambi na chona njira indiko. Kienini kiandio mbarichie wanja wandia ganga akirage kwirigiritwe gitwikaga kwariria uthi na mbere ndeni ya wandienu kana gĩcigo mbunge kĩa Marana nkinya kaunti ya Tharaka-Nithi kiragaruka na gutwikaga nkinda no mburugutanio na nkinya nthugutanio. MCA ba county ya Tharaka-Nithi baraba gwikinyetie kienini giki barachimithitie gwikira kaguru mugongo nkomango na nkinya njuguyugu ikeburutanagia. Mama maumirite kagita gikundi kimwe kiragita kugwataga mbaru budget ya county ya Tharaka-Nithi kirikanite metho kwa metho gukuranira metho na kariba wandia ganga bara nabo bakugaga barienda budget ino. Tunaitaka
umania na mama bamwe bakari baragwata banjana nkinya into binge bya mbeca bira bikobateri kwithirwa bigitumika kiathonie kibirau na ngwana nkinya kuthukangwa ato ne bagorerwa encobi tutomba kwaria ato bakario budget etomba gwe tukaukario oguturienda committee ya budget bakanso budget eno bakanso budget eno ino nendo achiengete chia budget ino tendo achia budget ino amugaicuririo kwina stages ino no one of the stages na kuria maoni anto magara kuruta maoni Miano ankinya tukame twakinya that stage ego tena thina ba kiari no ari ogo MCA wa wandia mitheru na batikeno thiariuga ukethirwa tinga imuthenya we munthi atigicoka ni ati kwina antu bathuraga batombe kwitha siri MCA wa Ganga athura tombaga kwitha siri ni araugire we bagwatere na njuki agakikisa kinuthia specifically kinuthia athi igwanjau ati sokari moyo nkoba prove wrong nkuma nao na nini jo nkwalia nde moyo tu ni aithurire source ya mbesa ile araguraga na jo chobi kwamberia otuko no munde rokere na bangi akaliba mala yonde omndera le ntuko ya mala etale ntuko ya Ganga no lakini to kwegwe twa teseka muno rera tukinyire Ganga watwika mbanje tieno ye karata Ganga balejete kuleta yao so tuyono kato twarigala nunto twethera antu bagurire enchobi antu bati kwenda kuthikeria ona gutema oya gutegwikarande nokatwenga nona kalwelo nokatwacoka nyuma ni akariba baba wandia Ganga bara karanthi na kuthomerwa mbangenti ino na MCA wa Elizabeth Gateria ya gutwika ati ogu watwira budget is 101% clean na nimbega na tukumitikira titinde tu yantu ba Ganga tuna over 90 million ndemwera nyarejete goko gweto mnderokere gotobinga twenda mbanje ntite kendere na bene yadere antu baganga ni antu bendete iman na antu baganga batie go support wondi ujienge antu bachuka kabaranyirire unto teru bambereria kore nikyo tumba kore Ganga mbanje ntiro nto kwora mine nywe Gateria kiaria cia kinuthia riuga gwe no muono kuna gutire muntu akubangirite na kabakujite mbangenti niyo ntale akuwe nekankwiragira nteto jie kalire nteo na rere nkinyire ndethira antu bakwa bakireretie wega muno kogwo yujia plakasi ntamenya na ntionire niyo ndi mwonoku ntiomba kubanga ndwa na ntiomba kubangira antu njami yakubadrokia kogwo bauke no diakuga no longo no lejete na mauntu mai lakini akeja ni ntalio kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi MCAs batantatu ba mbunge kaunti ya Tharaka Nithi ni bamenerete bukatha gavana wa kaunti ni utumiri boboi bakegina kya mwingi bakiaria bari ntundu ne thokone amukothi matharaka MCAs baba batongeretwe ni munini wa speaker no egitonga kithuka wodi ya Nkondi atongere baba baugite gavana Njuki nethiritwe agikira gitio mantu jawe kiumbe na akorirwo ni wendi bwa mwingi kana mirandi ya kuguna mwingi munini wa baraba ingi bunge neu Kinyoze Dem wa wodi ya Chiakariga mutongero baraba ingi Marengo wa wodi ya Mukothima Sylvester Mutwiri Kennedy Kamunyu na Njeru Ingara wa Igamba Ng'ombe bonthe na kanywa kamwe baugite batirungamana gukira utumiri bwa kigina kya mwingi bukithuka wa ni arabugite kinya batikurukia budget ya 2025-2026 kethera Weru butoneka kiri utumiri bwa mbeche bakwaragia kirima mbreza kurugura obisi Njeru Chesako ya gweka muthithu ya Times Yusako Paul Wakabithi na kurikithia agere tugimpichwa agere tugigware nchera mthuriri muthenya gwa gutunyurana Njuguna Marao arahora na MCA ya Mukothima Mheshimiwa Lukunyaga Marengo na orankurukia thiritwe ari munyanya wa kubewa gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomo Njuki ikiririkana wa Mheshimiwa Marengo ethiritwe ari majority rinda kiri mbunge no ya kaunti ya Tharaka Nithi akagita gaka iye Marengo niombe gwande majority rinda si munajua hivyo ende kwena akuru bamwe bathiete bariongete na inkwenda nthikiria bwega kwena akuru bamwe bathiete bariongete bethira mbiti ikire ya mburi chao
bengana na mbiti baengana na mbiti mbiti ya yethira mwekuru akarinde kurena kirinda kinene agwete mwana mbiti ya thongira kirindani ekuthongia kirindani antu baba ukinya bamuria utwanira mbiti mwekuru ugantirona mbiti bakuru kabenderea kuye rwiro akothimbitie ya umakirindani yarira mwekorora mwana setani achindwe. Mimi kama majority leader wa Tharaka Nithi daino ndenda kurugama mbuga na kanyo munene niyo ntikunekera mbiti kaire na ntie tayari okunikera mbiti no mbiti nego turira ana beto barabe mukothima Iro ariaro arombite kwatwa mbaru intongoria kathumba irankuruki kuri mambrani ya mantere inoche mukothima RMCO andia cia kariga mheshimiwa Kinyua CDM na orankuruki munini wa majority leader bungeni ino riu no kama tandawa kethi ya kwendia tukwatanirani kugu Tharaka Nithi county tumechoka na PR cha Muthomi Njuki muntu ora kuga bamwiba atumwe MCAs bachuke gamba ng'ombe ibaraganie na budget mara ibaraganie na budget Tharaka Nithi county kana Tharaka ino turi ande itwaraganie na budget wenda kumbera biongo bieto kabie bithogu chuke gamba ng'ombe ibaraganie na budget mara ibaraganie na budget Tharaka Nithi tukiuga muntu kendona county bwega nindi atwikire na kuya nguruki twaugire riu ni metho thaino yachokire mbio methori oro nkundi na karateka ciaku piga na hiyo endwa nani mbie nkindane erega kindenge nyo nkuru tukwatania antu betu Mheshimiwa Sylvester Mutwiri MCO adia gatunga kaninkero kirataji eku emunde ukoru mbiere mukothima imbiere gatunga imbiere nkondi imbiere magumoni otiumba kuga na hagu no tukubengirwa gwende yakinya tukarekeria muntu iriko rithikare me barabara mukothima ikethi kugura nkari na Nairobi iriko rire me barabara gatunga ikethi gwa Kanyomba Radani kou thaino turaugire ni andiko bwega mukothima barabara nane kurimwa milioni 5 gatunga kithimi kwenjwa milioni 2 magumoni tugwako bichi bwa urakegwa gakirwa milioni 3 antu beto to tukometia abugo kurega nyamweno kwebonge wiyo tutakomenya kana ata Mheshimiwa Njeru Ing'arawe gamba ng'ombe no akiuria MC baba gutigiri bakurumiria kanywa gakawagu oria ni naranga bana Nairobi na thambirio bichende ile Nairobi atende agatunengera mbira gutwia akianga yura kagitukuririkirwa na baibutika uge bai malengo baibutika uge kagaire bai agi tu kwa na Tharaka Nithi county tutigani gutinda kubengo imuntu otio kako bende ko twara gwake tena umanga tiko thiko mukwagwani kandieta kwa Njuki hapana antu batia gutiso kera gwa iriende ikawa jana mbanje tia Tharaka Nithi county thukete kaura muro agere tu impeachwa agere tu kigware nchera Njoki agere tu impeachwa agere tu kigware nchera nuntu gendo kiambere atiomba kuria mbia ciantu na turaithiretie tukionaga ma MCAs ma Tharaka Nithi county magiri tukugwatanira begwe burara ye kuga na ye riuga Tharaka Nithi county utongoria ti bwega na ikyo itu bakwandamana chuke gamba ng'ombe bakandamana mara bakandamana Tharaka muntu ti mwega na muntu agatweka mwamba no kigwa bara batikuona na nkuriwa hii sisi ni wejunguza gambi MCs bangi barankuruki bakuri mambrani ya mana amwe wa nkodi Mheshimiwa Leonard Gitonga Kithuka mwena wa wadia marimanti Mheshimiwa Kennedy Kamnyo enda tabia mtu umwe kwa na wenka kaunti utiuria mtu unge kiuria no anga umwe tabia enu tutikumienda na beti chiongere buku chiongerwe anabyo antu bautangaza ibuku wantu baraukire kana litikugana na beti chietu tikuromba chiake chietu inu chemengene thatu chiongere kinya no ngiri imwe sasa imambura marhama kuruthiritwe kinini kia mukothima primary muthenya gwe mthima kuruguria arongirwo imbiara wa banki no at times usako na kugwirwa kiri antu ba Tharaka tukibera ibwega no ntu bagutukaribisha Tharaka iriyo ubichi yetu ya mbere ya kurugura outside Meru County na itugucokeria Murungu nkatho na itukuromba antu bonde ba Tharaka na Tharaka Nithi yonthe njumra batugwate mbaru twitanirie ngugi tukurania kugwirwa gwetu ikuona mtu wonde urindene ya Tharaka constituency urindene ya Tharaka Nithi county agukinyaniria iroto biawe nkiripotera Waru TV kumantere cia Tharaka Bitu Paul Gwakabithe.
Spika wa mbunge ya kaunti ya Meru Ayubu augite mbere ya kithurano gya 2027 mbunge ya kaunti iu ikethirwa iri kureta mawatho ja kumenyera na gukaria imera bionthe biria biri magwa Meru. Augite mbunge ni ambiriirie na rwari rwa gwika mawatho ja kumenyera kaua na ni jakurukire akiuga ndene ya mieri iri ijite bakareta mawatho ja gukaria kimera kemera. Nyuma ya jau gukurukwa bakareta jambo kandu kenda kurigiria bruka baria bainyiragia murimi wa maguri janthiguru na rombete nande arimi bamira na avocado gwituria kagita kauga kinya kenda kweja na mendekithia jao na gukaria rimare yao. Uthuru Muriuki na reported. Speaker Meru Ayubu augite nandi no mwanka bathie watho bakurigire kimera kia avocado kuthoe kinyangwa akiuna ndiko ambite kwa mandukene undu bra nandi bombotuma wa mabuketha bukingia nonto kimera ke kirambirie kugurwa ndukene kou kirando bakwendia mbukando ndukene yu itikomeka mbukando ina achumete na gintu kwikembe kireta changamoto ya kuthenda kuthithia sheria ya ukaria mbukando kenda mbukando ithirwa irendua imurimi mwengwa na twemba kuregulate nduka iria ikomba kugura avocado kenda tuthura twiji imunda bakugura kana iko bakugura gintu kyo bategete kugura mbukando kilo 1 kilo 2 kilo 3 gutwika antu bareto mbukando chitha mundene beja bakendia mbukando koguo ankwenda kwira rimbeto ba Meru tukiuga mbukando cia ire chitete kuratha ichija tokone then tukatha twina sheria ya ukaria kimera kia avocado kuma mundene na urage kendu akiuna imoroto jwao ni kutigera kimera kiu kingi kia avocado gikethwa kiu kujura ndene kaunti ya Meru nikenda kurigiria guribaria bakugurwa na maguri janthi kimera kira gitete kura muri wena na gikomoka muri jwe 10 kimera kiu tuciatirite twi timu cia avocado kuhakikisha ati bukando yu tugapakira ndene Meru itepakirwa Nairobi itepakirwa Thika itepakirwa guntu kungi ipakirwa ndene Meru cheumaja ikethwa chitete ndiguria cia chonko na ribati gweta nikenda mwaka yura twitite jujwa 2026 then gutwika tutekwendia mbukando ndene ome siro tukethwa batu twina pack house yetu iri Meru aja na mbukando cia pakirwa aja igekirwa container cia kamata na marori ikaikora mport kuma mport igeta na destination ire ingi akiuga nandi kwa ndiko 60 ijite mbunge ya Meru ikethwe kuthithia watho bokaria rimamira nikenda gutigire nyau bakugunika inya sheria emira turi ni ndene mbunge iu no tukomba kumithiria ndene mieri iri ntuko 60 ntuko 90 tukuthiraniria nio nikena boya rimbara bange bamira nabo baigwe nyabo pesa sawa tubaithire sheria ithongi sheria igakaria mira nikenda murimi ombo faindika na nyamu biashara faindike tutegeya ntu beto bangero imbruka iji gutwika ntu beto tegento bakona amna bubu bakuria rimamira na baba avocado kagita kana mbunge Meru kithiurunka kutukia uge batigire ba gushumiria nikenda kwaja na uge bwao do ben groups ira chonde ikire avocado then ria tukomba kuumira na ara tukiaraniria group chiumire antu kiumba baumire nikenda bonde bomba kwaja na mohoni group imwe kana antu bategeya kwa kyo batigirome number 2 kirari mbara mirana bomba rombe still nabo kikimira kiu igitare akinyera kwaja na maoni iba umire ponde group chionde na arimi na group chionde chumire nikenda batike yo kinya nto amwe bogwa kimuntu otigi rombe still nabo kikimira kiu igitare akinyera kwaja na maoni iba umire ponde group chionde na arimi na group chionde chumire tukigomba kuandika nto kwa wingi except kintu kiria antu bakomba kwirimira nundene yao kou ibakunini kwa supported nikenda gintu kiria bakarima kethwa kina ubatethia ndene maisha akiwinya mawatho jaja tegatethire muno wala murimi akethwa kigunika na njuguri gwa kanithirikari ntere cia buri gitumi kiria tukwenda kana tukuga sheria ira lazima chethiro irio ni kugeria kurikithia mantu ya thirikari ya nene ya President Dr. William Ruto na Professor Kithure Kindiki bethiritwe betuthithiria nontu bukurikana antu betu twina aggregation center kana industry ri gwa kondera ruire rwarera
cia milioni 500 na kethira milioni 500 ni nenkanire cia gwaka na nyomba iria citite kuthira then ikuba batu na ndike thina kio ibitu twatigirwo murigo joro munene no ntu thirikari itutethia gwita kugura industry iria batu into bila tukomba kurima batu turi amiru ibyo tukomba kuya tuikia kethira ipaka uziu ikethwa chithithirwo nao dare aggregation centers ire Muthuri Muriuki Weru Njuma mutiriri wa Kangangi. Muteteri wa Kyoto Kimwingi thuranira Celesio na ariritie gambara mututiki Daniel Muthiani no sniper akiuga ni ririthiritwe rekijukia kagita muno mbere ya Kyoto kuoneka kiarugite kime giki ni bokiri matata gukonia kurita guku na bokurigaria antu kwa mbere ya rio kuthikirwa mugambithania atumana akiuga na ajitwe na taririte na ndiri bakwirigira rigacokera mweri jwe kumirigeta na mbere na njaya mututiki hiyo na Kyoto Celesio na taririte kinyana andikire mabisa abanthikiri obisine chiao nene cha Kiambu na kinya minister wa Karibwande ni gukonia muchemano jwa Kawira jwa Kaguma na arakuri na muntu aurirwa mono arugite kiribarugeje no ririo chumkuni bori kuthithwa mutugikare na chatariria. Muteteri wa Kyoto Kimwingi thuranira Celesio no umirite mugambithania wa koti ya Kiambu Ndora Chepkoni uria ugwite gambara Daniel Muthiani kana sniper akiuga mwongera naro na atirite kuthikirwa kwe gambara maita jathatu akiuga gambara rirari rithikirwa kiumia giki na akiuga bare kiama kia niundu ni baigitwo ruguto kuri na muchetho jukwenda guchethwa kenda gutigire gambara nire kuthaua na untu bobo ne bwithirite bwikinyanira monkare ugite mugambithania Ndora ithirite akigwatia no kajitwe ntuku ya kuthikire gambara ira sniper na nande akiuga mweri jwe 10 arariragererwe no kaberigirite ntuku iu akethira kianja ya mutigire sniper Kyoto kiumia giki yokinya Jumatatu Jumaine ere ntuku ya mbere kuthikire gambara ri nwajerwe ende wauga egamba rikathikirwo runene rurungwa antu egamba rienderea no rithikira no ricirotetera nkarithikirwo thaa 8 ugo wapiire kotini thaa 11:30 magistrate Chepkuoni ugwe nukwenda o sniper ona kiewe imuchetho joiko jojo town uguchetha na family na haki ya sniper ni onto maita jau jonthe jathatu family je nithiritwe iginkangara mai nyingi ikiumaga Meru igeta kurara Nairobi ni onto bwa kwithuribo key witnesses begamba riri itugwetikia ikeja October ntariki ri orekire kuma 13 ugote ajwa kaire Kingi Celesio no ugite kuri ntariki 28 mweri jwe 5 na andikire DCI Kiambu Baruga na kinyo bisi okaria Bwandene kenda bakethira bakithithio chunkoni nikiria kuganda ke gwitoro ni Kimathi nethirite na ndagitutiro turobo ekire cibitari ya Meru General kire ICU ni untu na ringangirwo entere Kaguma kagitene kare ura waringa bana Kawira Mwangaza arari no korea na ntuku wekirikanwa nethirite akaritwe ni nthaka nyingi chiri na mitarimbo orders itiaejanirwe ke CCI wa Meru nawe aejana orders ke DCI wa Meru kenda bathithia uchunkuni mwankira tha imbije kwina witnesses bandikite statements lakini nkorigwa uchunkuni bobo kujukia gitaringana na mwana uju akona justice kaninya kaura ya sniper kiumia kimoge kuthira plus mwanka butagwata antu barabonde bonekanire ke video iria butagwata abangania na financiers bamirishiere Meru it's not a republic banana na tutikira batu jateteri Kyoto kio mtu tuona mioyo yana betu ikiura ya nthakachieto na ribeto ikiura na muthiene rombara Celesio kirindwangi chokaria nigutigira mubango jokora jokuingwa buru kenda Meru igeta na mbere kugita thiri kwithirwa okoreta take place kiumia kithuni onto bwo chonkoni bora bukwenderea ingo koromba otumire powers ira wena cio gukurukira CS kenda okorea yingwa na peace ira twinayo Meru thiri ira twinayo Meru
Ameru bombe kumienjoy. Keripotrate tochewero Juma reakwari ni motugeng kare. Tanambera kurumira antito chetu nchokerete nyumeka gitagate kuraja na antito nkuruke. Right on my body, nyumbani safi na bora. Right on my body, kwa nyumba yangu bei nzuri, hakuna kujuta. Fundi wanasema ndio jambo, weka mabati maisha safi. Right on my body, right on my body, nyumba yako itang'aa. Right on my body, right on my body, kwa bei nzuri tena. Kweli anadumu kwa miaka, vyuma imara, hakuna crack. Right on my body, juu ya kila bar, hata upepo hawezi acha. Right on my body, right on my body, nyumba yako itang'aa. Right on my body, right on my body, kwa bei nzuri tena. Kweli anadumu kwa miaka, vyuma imara, hakuna crack. Right on my body, juu ya kila paa, hata upepo hawezi acha. Right on my body. Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara kuu ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kutoka mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano. Vyumba vya mikutano vya kisasa vilivyo na projector na vyenye mtandao wa haraka, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, flying bridge, camping, bonfire na mahali pa watoto pa kuchezea. Kisimani Organic Farm, ambapo utafundishwa kuhusu ukulima wa kisasa na salama wa mimea na mifugo, nyuki, samaki na ndege wa aina mbalimbali. Vyumba vya kulala vya kisasa na vya kifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au makongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Kwa habari zaidi, tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Goes absolutely emphatic. He has done it. Get ready for more on SuperSport, the only place to watch all the FIFA Club World Cup. Nugushwa nyombe biashara inene na iri wontugu kiru Ultra Village House turi aja nuntubwaku turi streetine ya Mbiku kana kiri Total Energies petrol station townine ya Nkubu. Turi na nyomba cha gukombora irene ya Mwena Store na Kinya OBC. Kuri na ruji rwakongana ukariba mathaa 20 jana, kamera cha CCTV aritingugiba kutheria na Kinya mitambo ya solar rire stima chiaura. Chijukirie kanyaga kunande turingire thimu gukurukira 0769 058 149. Turiungire streetine ya Mbiku kana Total Energies petrol station Kubu.
Twegegweta na mbere kurumira nteto chietu tugicokera aturi banjia batongeretwe ni MC wao Mwenda Ali nibanenkanirite ithima bionthe kiri rwangi rwa county rwa kumenyera nduje ni Rumiru County Rural Water and Sanitation Services Company Meruwasco kenda kwagirithia umenyeri bwabio mwerekeria wa kambuni General Romano Mwito augite mworoto jwao ni gutigera ruje runthe rurarukuma ithimene bibi ni rwagirirwa kunywa na gutumirwa ni mwingi ugite njia iri na ithima 20 indi ni binana kebi gutumirwa Marion Karugi na akorikithia mwerekeria munene wa kambuni ya kumenyera rwini Meruwasco Romano Mwito awatanirite na MC wa njia Mwenda Ali ni bakinyite wandini ya njia kulaitha ithima bia rui na kunenkanira murandi yu kiri Meruwasco ni kenda rumenyerwa ani nyuma ya ithima bia rui 20 kwirikana biri wandini eu no indi ithima binanake nibyo bikurita ngui kambuni ya Meruwasco erigeri kuriukia ithima biu bingi bia rui aruare aturi ni njia ward aratuyite kulwelia manto ya kwa ulsia njia ward tutumine mheshimiwa wetu MCA Mwenda Ali na governor wetu His Excellency Reverend Isaac Mutuma kenda tumba kuonora ndui cietu kana bwaul cietu ira ikuthurini thirikari yetu ciumba kwithira ci sustainable no ntu ite ku realize that bwaul nyingi kuthurawa antu bakanyoro we kaita ka kaisi acoka ikathuka wondi yetu njia yina bwaul 20 lakini bwaul ira ikunyua ni bwaul inyanya icio ikunyua thai so bwaul 12 isi akwire na antu batikumba kuthithia na bacoka thinene wera bahari nio ibu onto thirikari yetu na mheshimiwa wetu Mwenda Ali baronere ibweya tuye twaraniri na community tuberora tu manage roi twatanira tukaomba ku manage roi ro kenda antu betu bomba kunywa rutena thina nenkanira timanenjo ni Meruwasco ne twaririega na ikethwa ciina sustainability antu banji abagatetheka bwo bakaguneka na roji rwa bwaul kenda gutwika kiri budget ya mwaka yujonge agikira budget atio focus na mbao sire njire ali focus na maendeleo jangi kiri antu bawe akaribanjia ni bakenerete taliare baitariria mithangiko barakulukira ithima kuthuka nguo bacia rui mheshimiwa na rui ruyu ni Meruwasco kenda yombo tutethia kwe manto maingi yara twawatanira na ofisi ya Meruwasco ero meri ni MD Romano na twawatanira antu bekire ndu emechie twawatanira twikirwo water point iri pewe ndu ira ithuki na antu banjia bawitikiria ruyiro kwari nyumba ukarui kare amurango na ndrisha na itwaiyirwe na ndito kwenda kuwa kenda tubuminyokarua twandikirwo watchman kenda ningi watchman otuko na muthenya no ntora nkuona inya sola iria uciikiri cikitwe maiya itwana itekeya kuthuka tuya kuria thina tukuona wa tutethio kwa nuntu na miciene tinya muntu na ruo akomba kurima tusukuma twake na manto maingi ya utethuka na ketheio ntu ya onguturite ng'ombe nteturuo turanka tia ikanyuira ruo muci au mita yongwa ne kwenda kinyo kuro ntu ya tha into kuingi mabati kinya yongwa ya kwenda kuro rero kabaru kenda sura ureta atia ora urenda cumbe twana tuya muthanya twaitie tangine ara kuri uru tukainga rui tukarethia twetere rui ya rututura ni bauriti community njia batonyeria siasa untubu itukumenyarira rui ruru anenkanirwa ki Meruwasco antu bara bendete kuromba kura muno na ndui antu bara bendete muno kwandiko be chairman bara mbwau ibetite ukira na kwanjiria kupinga murandi yu kenda antu banjia batitethuka iromba riakwa ndi mutembe ndi iromba hu itu support bura mheshimiwa kuona ni bubumba utethia antu nonto batu twamuthurire kenda omba tutethia na nibu nonto awitite antu banturei na antu banjia ni kenda bomba kuya baua maoni yo kenda antu batia kuinyilua ngiripotera weru Juma Kumembe Bitawa Marion Karugi wa Kenywa Pamoja ba MCs ba mbunge ya kaunti ya Embu ni baraganite na ntetu iri gutambua ati kuri na njama ya kweberia gitine gavana wa kaunti ya MCs baba baugite gutina mibango teu ya kurumura gitine gavana Cecily Mbarire bakiwa bageta na mbere kumwa wati mbarubwao. Hizo ni propaganda ambazo zinaendezwa na watu ambao si agenda iko kwa county assembly Embu. Sasa ni watu wako na fitina, ni watu wanaanza kupanga siasa ya 2027
na kuharibia jina ya MCAs na kuharibia jina ya governor kuhusu impeachment. Hili haiko, hakuna impeachment, hiko hapa. Governor ameshikana na MCAs na wanafanya kazi nzuri sana. So kuhusu issue ambayo wameleta na imeandikwa hapo ya GDU, sisi kama MC wa Embu County Government, County Assembly of Embu, tulikutana na governor na tukaongea maneno ya GDU. Na tukaona hawa ni watu wa muhimu sana kwa ofisi ya governor. Kwa vile kama mnajua in national government kuna delivery unit ambayo ina monitor development na inapatia wananchi vile serikali kuu inaendelea kufanya kazi. Vile vile governor ako na officers wake anaita Governors Delivery Unit ambao kazi yao ni kupatia wananchi habari ile kazi serikali ya county government ya Embu inafanya. MCAs wa Embu County wameshikana na governor wafanye kazi pamoja ili mwananchi wa Embu County aendelee kupata maendeleo kikamili. Hile ingine, sisi kama MCA wa Embu County na mimi nikiwa MCA wa Embu wa Mwea Ward, sisi tumeitikiana na governor na sisi hata sisi wenyewe among ourselves kama MCAs tumeshikilia serikali kuu ambayo imeongozwa na rais wetu, Rais William Ruto. Hili tuendelee kufanya manufaa na kuendelea kufanya kazi mingi kule kwetu mashinani. Hii serikali kuu ambayo imeongozwa na Ruto kama hapa kwangu Mwea Ward imelete soko mpya ya makutano. Hivi karibuni Polytechnic ya Makawani tutakuwa na hostels ambazo zitaendelea kujengwa hapo. Jemo kumantere chia igembe centro indi karaga muchini munejo Nairobi ni kurombo tethio kenda bomba kumenyera tukenge twao twana tutu turatu chiario rimo twachiarirwe tutikinyite kagita guchiarwa na motungataja kangaratania njeje hamwe na marije into mwanya masibitari kuningana nethe twana tutu James Kinoti wa miaka 30 na Jumwe na Justin Kiroto wa miaka 30 bathari 30 mieri iri mbere ya kagita karaka batere na nande batumirite nkurukie milioni nyakiri utungata bwao ngina wa mwanojo atigere nguge kenda kumenyera na baba na nande nithe anaki utigi kuthangikira nja na kiria kuona gitikungana. Anthony Kathenya na akurikire nithe wana babo bathatu triplet na bangi. James Kinoti wa miaka 31 na Justin Kiroto wa miaka 30 ni ajari balabe na ikeno bande imwe na bande ingi bena keba no keribo nene gikeno kyao gikiuma na gina kurathima kwao na bathatu balabe no gima bwega bwa mwili keba no kina kyo kiuma na gina limbo me mutulilo leba gwitukila no keribo mutulilo ju kiri miaka ijete bukona ndi na band of joy murungu nombete no tutharima na triplet na njane nethiritwe iti rais yetaf kumenya mbere mpewa na ba ukarabo na kinyoba shugulikira kenda beta bura bomba kwithiro bena afya bomba kwata nafu kuma wende kwa tuika kinya mbesa sio kwani kwenda na mbesa nyingi mno notisio ambi kuthira. Kulingana na Kinoti na Justa, mutulile wao wale wa kawaida, aidha nyuma ya kutharimwa na baba bathatu, mutulile no sensitie na alebelekele tiega. Kulingana na Justa Kinoti, gino ana baba bathatu, ana baba jario meli ele, mbele akagita kala kabaterie, na kwithirwa bagikala thibitari kwa meli kathomba, mpaka thaino Justa aligo batumilite nkirukia milioni 4 kutirita na kumenyera irathimwe bibi, thibitari ni ya kuitano. Iba bekiroke incubator for more than 1 month. Actually 1 month and a half. Ningwai personally ndairu sana na kwa tukendre imba ituo oni ana barike incubator kwa tukende tukaria hospitali for a long time. Alafu kwa tukakave kwera ndari niyo ikuwa used to known to every child na tumera cover kivyake like kwa dhira mwana tumira like
50,000 times 3. Alafu na kumube kuma sibitari ya Musirenge kwethro kwina outbreak ya flu pa watu flu paso kwa sibitari ringi kwa tuika iba need oxygen bekirwa ki ICU beko ki ICU ende kumoto ali hospitali tokara hospitali na kuma wende kwa tuika tuka tuna challenges nyingi sana mbesa kwa manage situation yu edro very hand na kinya ukarabo na kinyo bashugulikira kenda beta bura bomba kwithiro bena afya bomba kwa hata nafu kuma wende kwa tuika kinya mbesa sio kwani kwenda na mbesa nyingi mno notisio ambi kuthira sibitari obviously to spend mbesa nyingi sana sibitari nyingi sana around 4 million sibitari amwe no gujusta na kinoti baligo mathina maingi malaba gutukira nitakulega kule nyomba kwa meri ile tukite na BCS kuria na bangi baili onaye kwaga kuliwa Itwa tire 200 Nairobi West ya around 50,000 na konge twa maninjire Korea Kenyatta kire nyumba tutumbite Korea this last month tutirite bado ninya this month mwari yuradhire still na tutaria iromba ria justa na kinoti liulekile antu bawendi mwega kuyumire na kubatetheria kenda bombe kumenyera na gukuriyo bibi baetwe amuna kule madeni maingi malabe namo burankenda kuromba ni ati kwethro kwibombo tutetheria antu au kenda tumbonyithia na bantu wangi nantu kwina challenges nyingi kwarana na wani tingwira ici ndibure ringinda erobo na 7 months ende ntumbito kwithwa ndengwene mbithira demo situ kibamenyera ende in term of financial te onkubasa india thai tegemea to ni mukuru to tegemea na ngosia wenyani cia sokere nyuma rira atushugulikire ende ni werowisha no atusaidie tu omuntu araomba urakomba tuka appreciate kuma muji muneno Nairobi Mbita Anthony rangi wa Kathinya Aritoni batari kujukia kanya ga skuru chote aire gicone mbuga Kegembe North kenda kwigwatira kithomo gyote abubu beri bukaguna mono kinya nonto bomurandi jolapset jurejo kurukira ntere una bakona ngoye kumania naju bo bugikire mambura za kweja na basari kire nkurukia ritwa igana rimwe baskuru ya wundi na utea kaelo uteithe bura bumite kire obisi ya mubunge Nicholas Chabari na Chekinya ngiri 870 na omwana agethro akiona ngiri 6 so ana ibara applied ana 147 na buonga wa applied besa cia wairi ariko Becha inocha ambasare nenjire moya kuwatira alito aba a tekniko ino ya kaelo ochukuru na bathi inambe na kwithira bakithoma batae na kinyamara walira bakuga anwa mwankana bo anto bathi nambe na kumigwatira na kuthomithia ana aba ochukuru ino nikende thinambe na gukura ni 6,000 kwa kila mtu. So hiyo ni boost kubwa sana na najua wengi wenu watasaidika wale walikuwa na challenge na naomba wale hawaja apply wakisikia imefunguliwa tena forms zinapeanwa mkue wa kwanza kujaza, si ndio? Sisi tumeshukuru. Kila tukienda kila mkutano tunasema kama wewe ukimaliza class 8 ama form 4 hiyo sio mwisho wa shule, unatoka hapo unaenda Kaelo Technical unapata kozi yako, kwa sababu kuna hata zile kazi naambiwa kazi majuu kama una hiyo certificate uwezi enda. Sasa hii technical zinainua vijiji na hata the community. Hao wanafunzi watawaambia wengi wametoka mbali na wako na challenge za hostels. So kwa sababu tunatarajia kupata namba kubwa kulingana na hii exercise tunafanya ya mass recruitment, tunaomba watu wajikakamue, wajenge nyumba ndio watoto wetu waweze kupata mahali pa kulala. Atongeria baba kuma obichi ya mubunge wa Kegembe North bakiuga ati mwanka athaino ukaraithĩria nthiguru kithomo gyote ikyo kithirambe no tethia nyuma aba atue ngari cia mira ni rutaga gukwetu antu bakamatakira shafti paito kitema Nairobi
ende angubwira aja sukuru yetu au ni production option kana ni akubwithia mantu yonthe nyakirani sabti no yega itwariku au lab set ni yete na gugwa tumiru ni kulugirite kilomita 38 na ki lab set iyo yete mutambo ngare mwanki ni yete fiber optic cable ni yete pipe ya mauta na nyimwere stima so na nyangu irarira ikendekana thai ngobuka elo ikethwe na lion share aje ikethwe produce technocrats bakubwithia ngwereko. Tena niambia wanafunzi ukiwa hapa Kaelo, wengi wanafikiria Kaelo hapa ni nyumba. Hii Kaelo Technical ni sawa na Mombasa Poly, ni sawa na Kisumu Polytechnic, ni sawa na Hendolet. Sasa mtu wengine wanasema siwezi soma nyumbani. Hapa utasoma nyumbani ukiwa unakaa karibu hapo. Baba yako akipiga marawe anakuletea unakula. Majai ya kuku unaletea unakula. Sasa hapa ndio iko starehe kuzinda ukiwa Murang'a, kuzinda ukiwa huko Kimathi Technical. Kwa hivyo watu wetu tu wanang'anywa hawajui. Mtu anasema wacha mimi niende nikasome mbali. Wewe ukasome mbali usome nini? Kwanza kwa technical. Kuma Kaelo Gembe North, Peton Class, Chabare. Naru Rais William Ruto nekete gikaro na kiama mwanya kienda kwariria ntaira chege kwagirithia rera na jarada tuthiurumkite. Ruto ekite gikaro giki na gikundi kia Africa Green Industrialization Initiative garune yawe muchine jwa Nairobi bangi barabo kinyanite kiri muchemanyo jojo ni amwe na munene wa African Union Reform Implementation Unit nwe Professor Mokoko na bange. Our convening here today seeks to deepen these partnerships, to collectively explore how we can position Africa not just as a participant, but as a major force in building and sustaining a climate-aligned global economy. This is all the more urgent as geopolitical competition intensifies, global economic dynamics shift, industrial policy is redefined, and major economies recalibrate their trade rules. The initiative today of getting the African development and commercial banks together as bold but very necessary, because what it means is that the African entrepreneurs will be supported domestically and locally with local currency to play a significant role. So the foundation of African green industrialization can be homegrown, home-led, and wealth created to be retained. There's room for global finance, for scaling, for syndication, but it is important to ensure that we play our rightful role. Our commitment is mobilizing more than $16 billion towards industrialization, towards green infrastructure, renewable energy, inclusive development across the continent by 2027. And a number of that resources at Africa level, we operate in 20 countries. We've raised more than $5 billion of that and deployed a number of projects. So this is very much aligned with what AGI is already doing. So the $16 billion is our own bank's commitments at the continent. With a projected population of nearly 2.5 billion by 2050, Africa represents the most significant emerging market globally, with unparalleled potential to become a global hub for green industrialization powered by renewable energy. Yet today, Africa accounts for merely 1.5% of global renewable energy capacity, a mere 67 gigawatts compared to a global total of 4,400 gigawatts in 2024. Us in this world and the hereafter. Ura wari munini wa rais na mutongero wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua na gwatanirite na njuri yawe kiri Ndiunga ntere chia Ikamba na Arua. Gachagua na akinyite kaunti-ini chia Makueni ntere chia Kibwezi na aretete na mbere kuoneka akimenedia utongeria bwa Rais Ruto kiri Ndiunga eje na gwatanirite na atongeria Nkabo bario mutongero wa kiama kia Wiper wa Kalonzo Musyoka Eugene Wamalwa Mithika Nturi habangi Nkabo. Taka niwakumbushe 2023 kuna kijana tulienda kumzika pale Junior, unakumbuka? Ya polisi
na Brian hajalipwa hata ridhaa. Champions for change. You are the real champions for change. Nendamba itu nisio kelele obanini. Kasongo, sikiza nikuambie, leo tukiwa hapa Sultan Hamud, tumesikia mpango wako ya kuendelea kutishana. Mimi nilikuwa na wewe, nilifanya kazi na wewe, tuliambia sisi wa Kenya atungepangwa. Siku hiyo tukaambiwa NCIC atupangwingu ni hate speech. Sasa nimesikia umeamurisha watu NCIC ya kwamba one term ni hate speech. Hebu njaribu na tutaendelea kusema Kasongo one. Hapa kuna Wamarekani wako tayari kutengeneza expressway. Inaitwa Usahihi Expressway Mombasa Nairobi. Lakini serikali ya Ruto inaweka break kwa sababu ile accident ajali zimefanyika barabara hii ya kutoka Mombasa kwenda Nairobi na kuchelewesha ni nyingi zaidi. Ni nyingi zaidi. Tumepoteza watu wengi. Kanati gomba itu. Wangapa nasema Ruto tutampa warning hii project ianze mara moja. Wangapa nasema hivyo. Tena wewe Kasongo unatuma mtu ya standard 6 hapa ati kulexia Kalonzo Musyoka, ati kumwambia aingie kwa serikali. Munataka Kalonzo aingie kwa serikali ya uaji? Munataka aingie kwa serikali ya wizi? Hata kama wewe unadharau Kalonzo na Wakamba, si utafute hata mtu ya form 4 akuje aongee hapa. Hii mtu ya standard 6 ni madharau, si madharau? Na tunasema hii jamii ya Wakamba imekosewa heshima kwa muda mrefu sana. Wakati ya kurudisha heshima ya huyu kiongozi na hii jamii ni sasa. Na tumekubaliana tarehe 1 Madaraka Day, yule Kasongo alisherehekea Madaraka Day peke yake. Sasa Madaraka Day yetu inakuja tarehe 25, wakati waliua majenzi, tunaita Memorial Day, si ndio? Kwa hivyo tunatangaza tukiwa hapa Ukambani, tunatangaza kusema Wakenya wote tarehe 25 tunatoka kwa nyumba. Hiyo ni Memorial Day ya wale majenzi, wale Kasongo aliua. Sisi tumesikia hawa watu wanasema eti Kalonzo ajiunge na hao. Hiyo mnakubali kweli? Kama kuna kiongozi msafi, mcha Mungu, amani, integrity in the Republic of Kenya, anaitwa Stephen Kalonzo. Thank you so much, asante. Uchokiria nkatho cha mwanya mutegeri kona kanya kugwatanira na unikiri weru njuma tuchemane kairi ciaringa thaitha tunandu ithura na kagita gakega mutakwantinya yari kinywa munanirio mathithio o Karimori Kirime.